La idea bàsicament era ensenyar Catalunya a través dels ulls dels instagramers. És una manera d'ensenyar el país, d'ensenyar Catalunya a través de la fotografia i que d'aquesta manera pugui arribar a tot el món. Mi fa molto piacere stare con altri Instagrammers, poter fotografare con loro e vivere un'esperienza del genere, quindi sono contentissima di essere qui. Yo creo que es una de las mejores formas de reconocer Cataluña, a través de los ojos y de las fotografías de estos artistas, y cada uno desde su punto de vista, desde su mirada, desde su país, y ven las diferencias que tienen con sus ciudades, y yo creo que está muy bien esta forma. I love this country. I spent my whole childhood here, so I think this area deserves to get more attention, and using Instagram is great. I just don't see landscapes like that. I don't have opportunities to see landscapes like that in Japan, and I personally I've never seen anything like it. So, I mean, just the landscape itself was just incredible. To be there was like heaven for me, you know. I was looking around, and everywhere I was looking there was gorgeous nature, and I really like nature. And it was this old ruin, and it was really the perfect spot for me. So that was one of my highlights. Una de les coses que més m'ha agradat va ser una de les activitats que vam fer ahir. Vam fer canoa i després, després de tot un dia bastant intens, vam poder fer un banyito al llac de Siurana i va ser un momentazo. It was beautiful, and we could have stayed there for hours and hours. There was so much to shoot, and the light was amazing, and beautiful place. Definitely gonna come back here and maybe do some climbing. El moment va ser Siurana, amb aquell paisatge, amb aquella gairebé posta de sol. Un moment irrepetible que estic segur que no oblido en tota la vida. El moment que més m'ha agradat, jo et diria, n'hi ha molts. Realment poder estar dinant unes ostres, bueno, dinant, va ser un aperitiu,
unes ostres i uns musclos genials allà al Delta de l'Ebre, enmig del mar i tot això, va ser molt bo. The vineyards and the wine tasting, I love the countryside and the vineyards were so beautiful, the light, the wildflowers, so that was probably my favourite experience so far. El moment que més destacaria podria ser el moment que estem tots captant un moment màgic, una albada o quan marxa el sol i estem tots emocionats allí i comencem a fer fotos els uns als altres i se crea una màgia i una complicitat molt especial. Dieses Erlebnis mit anderen Instagramern teilen kann. Man teilt ja mit denen schon überhaupt dieselbe Leidenschaft für das Fotografieren. Und wenn man mit solchen Leuten zusammenkommt, dann ist es immer was ganz Besonderes. Und ich finde, das macht die ganze Reise noch mal viel spannender und interessanter. Dass man halt mit Leuten dabei ist, die genau dasselbe, denselben Spaß haben.